Da li ste znali da se ruka koja je krstila Isusa Hrista danas čuva u Crnoj Gori na Cetinju? Pred tom rukom klečali su carevi, vladari, patrijasi. Preživjela je par Carigrada, krstaške ratove, Napoleonova osvajanje i komunističke zaplene. I danas se nalazi u Cetinskom manastiru. Ali pre nego što govorimo o relikviji, moramo da se vratimo na početak. Pre nego što je Hristos započeo svoje propovedanje, pre nego što su se desila čuda i stradanje, pojavio se jedan čovjek u pustinji. Zvao se Jovan, istorij ga pamti kao svetog Jovana Krstitelja. Jovan je bio sin sveštenika Zaharije i pravedne Jelisavete. Njegovo rođenje samo po sebi bilo je čudo, jer su mu roditelji bili u dubokoj starosti i bez dece. Po predanju već tada je bilo jasno da Jovan neće imati običan život. Živeo je daleko od gradova u pustinji, oblačući se u grubu odeću i hraneći se skromno. Ali ono što je govorio odjekivalo je jače od svakog carskog glasa. Njegova poruka bila je jednostavna ali snažna, pokajanje i priprema za dolazak Mesije. Ljudi su dolazili sa svih strana Judeje da ga slušaju. Krštavaju ih je reci Jordanu kao znak duhovnog očišćenja i novog početka. I tada se dogodio trenutak koji je zauvek promijenio istoriju. Kada je Isus došao na Jordan, Jovan ga je prepoznao. Krstio ga je i izgovorio riječi koje su ostale zapisane u večnosti. Gle, jagnje Božije. Time je prvi javno pokazao svetu ko je Hristos. Upravo ta desna ruka kojom je Jovan krstio Hrista postala je jedan od najvećih hrišćanskih relikvija. Ruka blagoslova, ruka istine, ruka koja je dotakla Boga u telu. Sveti Jovan Krstitelj je otvoreno kritikovao nemoral i bezakonje, čak i vladara Iroda. Bog istine je zatvoren, a zatim i pogubljen. Njegov život bio je kratak, ali njegova misija večna. Bio je most između starog i novog zaveta, između proročanstva i ispunjenja. Zato se sveti Jovan Krstitelj smatra među najvećim među prorocima, a njegove relikvije čuvane su sa posebnim strahopoštovanjem. Njegova desna ruka, simbol vere i istine, krenula je na svoje sopstveno putovanje kroz historiju. Putovanje koje će posle vekova dovesti na Balkan. Sudbina svetog Jovana Krstitelja bila je mučenička. Zbog istine je zatvoren, a potom i pogubljen po naređenju cara Iroda. Ali njegova priča se tu ne završava, jer ruka koja je krstila Hrista nije nestala. Počinje njeno veliko putovanje kroz istoriju od Jerusalima do Balkana. Nakon mučeničke smrti svetog Jovana Krstitelja, njegovi učenici su sa strahopoštovanjem sačuvali ono što je ostalo iza njega. Među tim svetinjama posebno mesto zauzimala je desna ruka, ruka kojom je krstio Hrista u reci Jordanu. Prvim vekovima hrišćanstva relikvija je čuvana u Jerusalimu, a zatim preneta u Antilohiju, jedan od najvažnijih hrišćanskih centara tog vremena. U 4. veku ruka svetog Jovana Krstitelja preneta je u Carigrad, prestonicu Vizantijskog carstva. Dočekana je svečano uz crkvene pesme i litije, a smeštana je u Aja Sofiji, najvažniji hram tadašnjeg hrišćanskog sveta. U Carigradu relikvija je čuvana vekovima i smatrana je jednom od najvećih dragocenosti carstva. U tom periodu od ruke su bila odvojena 2 prsta, što je u to vrijeme bila uobičajena praksa prilikom deljenja relikvija. Jedan od tih prstiju danas se nalazi u Istanbulu, dok je drugi završio u Italiji, gradu Sijeni. Zanimljivo je da se na kivotu u Sijeni nalazi natpis na srpskom jeziku. Pretečina desnica Jovanova, pomeni mene Savu, arhijepiskopa srpskoga. Taj prst je prema predanju sveti Sava donio u Srbiju i položio u manastir Žiču. Kasnije je čuvan u Pećkoj patrijaršiji kao jedno od najvećih svetinja sredovjekovne srpske države. Nakon osmanskih osvajanja, deo relikvija je sklonjen radi bezbednosti. Glavni deo ruke ostao je u Carigradu. Posle njegovog pada, 1453. godine, Osmanlije su, iako druge vere, imali poštovanje prema hrišćanskim svetinjama.
sultan Bajazid II poklonio je relikviju ostrvu Rodos, gdje su je čuvali vitezovi reda Svetog Jovana. Kada je Sulejman Veličanstveni osvojio Rodos, relikvija je prenijeta na Maltu. Na Malti je ruka Svetog Jovana Krstitelja ostala više od 250 godina, čuvana kao najveća dragocenost viteškog reda. Tek krajem 18. veka, dolaskom Napoleona Bonaparte, relikvija ponovo kreće na put. Godine 1798. Nakon Napoleonovog osvajanja Malte, ruka je predata ruskom caru Pavlu I Romanovu. Od tada se čuvala u Zimskom dvorcu u Sankt Petersburgu, pod posebnom zaštitom ruskih careva. Tamo je ostala sve do Oktobarske revolucije 1917. godine. Mnoge crkvene svetinje bile u opasnosti da budu uništene ili nestanu. Ali sudbina ruke Svetog Jovana Krstitelja bila je drukčija. Njeno putovanje kroz istoriju još nije završeno. Nakon Oktobarske revolucije 1917. godine Rusija ulazi u haos. Carska vlast je srušena, crkve zatvarane, a relikvije uništavane ili nestajale bez traga. U tom vrtlogu događaja ruka Svetog Jovana Krstitelja bila je u ozbiljnoj opasnosti. Da bi se sačuvala od uništenja, relikvija je izneta iz Rusije. Majka posljednjeg ruskog cara, Marija Fjordova, odlučuje da svetu ruku pokloni dinastiji Karađorđević. Taj čin bio je znak zahvalnosti zbog onoga što je kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca prihvatala desetine hiljada ruskih izbjeglica. Tako ruka Svetog Jovana Krstitelja dolazi na Balkan. Najprije u Sremske Karlovce, tadašnje duhovno središte Srpske pravoslavne crkve, zatim biva preneta u Beograd, gdje se čuva u riznici crkve pri Kraljevskom dvoru na Dedinju. Tokom Drugog svjetskog rata Beograd je bio izložen bombardovanju i razaranju. Kako bi se relikvija sačuvala, kralj Petar II Karađorđević odlučuje da je skloni na sigurnije mjesto. Tako ruka Svetog Jovana Krstitelja stiže u manastir Ostrog, jedno od najvažnijih svetih mjesta pravoslavnog sveta. U tišini ostroških pećina relikvija je provela ratne godine daleko od fronta i razaranja. Nakon završetka rata dolazi novo vreme. Komunističke vlasti u Jugoslaviji započinju sistemsko oduzimanje crkvene imovine. Manastiri i crkve ostaju bez velikog dela svojih dragocenosti, uključujući zlato, ikone i relikvije. U tom periodu ruka Svetog Jovana Krstitelja biva oduzeta crkvi i preneta u državne institucije. Najprije je donet u Podgoricu, a zatim prebačen u Beograd, gdje je čuvana u državnom trezoru, daleko od očiju javnosti. Decenijama se o ovoj relikviji gotovo ništa nije znalo. Nije bila izlagana niti dostupna vernicima. Ipak, ni tada njeno putovanje nije bilo završeno. Sudbina ruke Svetog Jovana Krstitelja vodila ju je ka mestu gdje će ponovo biti vraćena crkvi i narodu. Godine 1978. nakon decenija skrivanja i čuvanja u državnim trezorima, ruka Svetog Jovana Krstitelja konačno je vraćena crkvi. Doneta je u Cetinski manastir, manastir Svetog Petra Cetinskog, gdje se danas nalazi. Cetinski manastir nije običan manastir, on je vekovima bio duhovno i političko središte Crne Gore, mjesto gdje su se čuvale najveće svetinje i donosile najvažnije odluke. Pored ruke Svetog Jovana Krstitelja u Cetinskom manastiru čuvaju se drugi izuzetno važne relikvije. Među njima je ikona Bogorodice Filermose, jedna od najpoštovanijih ikona u hrišćanskom svetu. Ikona Bogorodice Filermose potiče sa Rodusa i bila je lična svetinja vitezova Svetog Jovana. Smatra se čudnovatom i kroz vekove je praćena sa velikim poštovanjem. U manastiru se čuva i čestica časnog krsta
i se vjeruje da potiče od krsta na kome je razapet Isus Hristos. Tu su i mošti svetog Petra Cetinskog, vladike i svetitelje koji beleže u istoriji Crne Gore i pravoslavlja na ovim prostorima. Sve ove svetinje čine Cetinski manastir jedinstvenim mjestom na Balkanu. Danas ruka svetog Jovana Krstitelja dostupna je vernicima i hodočasnicima iz celog sveta. Ona više nije skrivena niti zaključana u trezorima, već stoji tamo gde pripada, u manastiru pred narodom. Njeno putovanje koje je započelo na obalama Jordana, prošlo kroz Jerusalim, Carigrad, Maltu i Rusiju, završilo se na Cetinju. I priča koja traje već više od 2000 godina. Ako vam se dopadaju ovakve istorijske priče, zapratite kanal i ostanite uz nas.